Perlok subscribe ya kane ke channel Charlie Translation na kabenta की वीडियो की बामन लकसनी. See you soon. Sayakndo kloi. बहुत जल्द मिलेंगे. In English, see you soon. In Khasi, sayakndo kloi. In Hindi, बहुत जल्द मिलेंगे. See you soon. sayakndo kloi. बहुत जल्द मिलेंगे. Never mind. ले कोई बात नहीं. In English, never mind. In Khasi, ले. In Hindi, कोई बात नहीं. Never mind. ले कोई बात नहीं. See you again. Saya kenduk biang फिर मिलेंगे. In English, see you again. In Khasi, saya kenduk biang. In Hindi, फिर मिलेंगे. See you again. Saya kenduk biang. फिर मिलेंगे. See you again. Saya kenduk biang. फिर मिलेंगे. Listen to me. Ngap yanga. मेरी सुनो. In English, listen to me. In Khasi, ngap yanga. In Hindi, मेरी सुनो. Listen to me. In English, ngap yanga. In Khasi, मेरी सुनो. In Hindi, listen to me. ngap yanga. मेरी सुनो. What now? Kumno kata. अब क्या? In English, what now? In Khasi, kumno kata. In Hindi, अब क्या? What now? In English, kumno kata. In Khasi, अब क्या? In Hindi, what now? kumno kata. अब क्या? What for? Nakabenta kaay. किसके लिए? In English, what for? In Khasi, nakabenta kaay. In Hindi, किसके लिए? What for? nakabenta kaay. किसके लिए? What for? In English, nakabenta kaay. In Khasi, किसके लिए? In Hindi, what for? nakabenta kaay. किसके लिए? Believe me. ngay yanga. मुझ पर विश्वास करो. In English, believe me. In Khasi, ngay yanga. In Hindi, मुझ पर विश्वास करो. Believe me. ngay yanga. मुझ पर विश्वास करो. Too good. भा पलट. बहुत अच्छा. In English, too good. In Khasi, भा पलट. In Hindi, बहुत अच्छा. Too good. भा पलट. बहुत अच्छा. Speak truth. kren hok. सच बोलो. In English, speak truth. In Khasi, kren hok. In Hindi, सच बोलो. Speak truth. kren hok. सच बोलो. Do it now. ले मनता. अभी करो. In English, do it now. In Khasi, ले मनता. In Hindi, अभी करो. Do it now. ले मनता. अभी करो. Talk to me. kren batnga. मुझसे बात करो. In English, talk to me. In Khasi, kren batnga. In Hindi, मुझसे बात करो. Talk to me. kren batnga. मुझसे बात करो. Talk to me. kren batnga. मुझसे बात करो. I miss you. ngakan mau eat yapi. आपकी याद आ रही है. In English, I miss you.
In Khasi nga Kumno ईद यफी। In हिंदी आपकी याद आ रही है। I miss you nga Kumno ईद यफी आपकी याद आ रही है। Kublai shibun yapi ke bapek na do sedang hado bokot kane ke video. Ya ke bamta tanghang nehi ngin se kendo ha ke wipat ke video ha ke wipat ke topik. Take care of yourself. बहुत जल्द मिलेंगे से कendo kloi. See you again.